Kina klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Hei, jangan ketemu taro, menjadi ita. Lo ditaruh. Kurang saya mau taro ya, dia sana gabay. Mana aku udah sana gabay. Terakar gabay madu tuh ya. Kau jenis meo-meo kak. Peyak makun reka, macam mengatrol sa bola. Pakar kunjak na di itu tuh. Nih ganon ro di Sumatera tuh. Ikut tomit to majamu tapi ya magalo mau ita. Aku niru pale. Pak ikut masih sebagai. Leceh ni pengang. Denis kena mon rokro, menjadi ita. Dia boleh mon ditaruh sih. Oh, wisen nih. Magalo ka pa kolalen kulkas mo taro. Mana kalau kamu masih nih piala lo dapi tangi. Cocok nih. Kung kamata tolo minues, nito to ni piale, labile. Dan letak kasih na, pangkarara na. Oh, petiti sih, Ge. Aro, tama nanti tapi dia letak tuh kulkasnya. Pesen nih, pakon ro. Jangan mo tutui, magalo dita. Deng, kukuro ditaruh piale. Dia tuh dinuesa, pemasok kulkase. Iya di, dongok pia, mereka kertaro. Hei, tega sih lo mau tiawi ya tuh piale. Lo pilih suapa tuh cama, gara-gara ya mama tuh piale, pas seraka. Magi pa di sa rumah Cece. Dewi sengi, penamu tadi agak persoalan maceto. Habis melisu. Hah, dia pelabu ku sepadu kadu di boleh. Aduh, lisu apa tuh cama ya? Bulana. Alam ya tuh piale, wisa nyonron na, tega lo utaro. Pak Desa, pada mencari kita ibu desa. Iya kadu, dia bisa yang pantak lah pakro. Dia tuh mengideng. Kau cara ni lah mengideng dan ku gerui. Kadu, wadi mutu yang kan aku musalai boleh. Kecerah ni sepatu tutu gileu. Dia ni magagan ulang kebija. Pak pialis tanir silewurat tuh. Alis mal jok ke koe. Jok ka tuh. Pabinaiku mau piko. Patujumu, ko patuju ko ya dia gaga. Ko ka serang. Sombarat na po. Naklogi masarang, naspoy mopi. Cek tuh, batama. Malo, ko manteka jemata. Iko lupa maga ko Aga mala. Maku tano mo ko, makin maga ka. Mapadi
ka malah, mau pedih ka. Emakmu nak kira kamu kun kata, nak kira topi kamu kampung. Demi tenung kalau apa kita demi tak kak? Padam pengaka. Pamaku yang apa kermetu si pana, ketimu-timu. Ya tahu na malah, coba wis sebab kurus pak emakmu, itu pelaki kok. Ulpa, ya Tony ya lebih ramon kau di kampung daripada di bulaku. Supaya dia tunang kesecocok maku. Malah. Mak aku kenapa penguang? Ma tawan laleng, jangan dicampur ke urusakku. Dia letak mana? Napa musa diri itu macam ada? Di play bawa ma. Yang penting meterung kimi darah. Iku malah, cicip ikut pidang. Lo ku monro atau lo ku medek? Lo katu monro, babola aku ye. Oh, bola amu? Wih, naul pa mabata tu angan tu pamaku ali no. Ya maku ke maco, nama aja makun rai. Lo kau jadi urane. Iku malah, pada malam dia uga jatong aku tuh. Wih, ulpa jalan nak jalan taling dia tu nak kata kau ditaruh. Ulpa, telinga aku Lama dongo-dongo. Dia malah, ya maku kalau metok kaci syangin ko. Malah lo kata neko. Ay dia sih ke bola. Bola aku, pan pamanara ka ba aku. Oh, dia nembe, uga jatongan no. Hai, kau itu mure ambai tak meladek. Kau dengi aja tandri daging, lopa, bukang. Cikero tamure, dia tu mau pai diseding. Aja na pleta temure, bisa nih. Jadi bapak buru rek itu ampis ling, pajamanan nila sata. Aja na aku. Gati ku pamantri, ar malah lo digajah di ulpa. Jolo pangka peseku. Gati ku pamantri mati tu matu malah. Jolo pele. Mure, lo kakak play dolo na, palo digajah na aku. Aja macam dek. Nakatan ni sirulang. Mak, upak tu ngoko mama kena mabadi tamaki mo po. Dia makun rimari no padio ke dulu na matata lo sila realake tama. Iko agamba. Aga mo cicing ang mak mo ko pakoy. Patung kana. Buli-buli na ko kumakun rimari matung kemaku. Dia ibu. Dia memang matu gawas ngurani nu dimu puji senga dina laki namaku. Patiku. Tapi deh, ya kami mau pelep pada si puji tong aku. Juga dari aku paturo kok. Seleriano. Paya bisa tos bisa cinta. Windoi. Ha dewe lo yang bonai. Pak puji mau papamu. Weh ma istighfar ku ma talinga ku. Ha? Madosa ka tu ma. Ari ko tot si puji lo ko hal-halangi ma. Bisa ka ma pamantri lakemu. Nelo dia agay. Nere ko tani ko no puji ma. Istighfar ku ma. Abikri ko ma abikri ko. Iya ma abikri itu dulu ke rumah. Weh mama coba betul kena keluarga aku buang. Tri, salah pahat tu kepada binemu. Rula, kamu salah pahan na. Kamu lihat mantri. Kira tu malah lo digajah di ulpa. Hah? Namba? Iyo, yorno liraka. Lo kan boleh kati. Pasti ni. Kasih keluarga aku buang. Tiba-tiba kasih. Pacu mata buang. Mang. Tega mak. Pelabai. Yo, pelabai. Ma. Ma, aku lepak. Ma, ini nak makun rey. Lupa tentu mak kena tamak seru kau mak. Pada apa di tak ditak. Selarian raulah kita. Ikhlas ada gini temak. Tapi demak. Iya, sebagian ada mama pasti tabur tiku. Dari kumang kedaki mak. Gajangan kau mama terus gajangan kici nama. Kali masa ngambon ni. Ambon ni. Mau ko iko. Weh, buang. Kita melapir ngak ke si suge nama aku. Buang mana ketua cek ke si sobu padina.
Lagi malu aku malah kayak sampai kurani. Hah? Apa lagi? Menukina na de pajman na manenda. Ya dah cendring ngali lu apa di? Dia magaga bamro. Lo kita malah. Gara-gara jumpa. Ni. Apa sih jadi kena masih hengo ni? Gati ke papan teri di kajamat pongi malah. Astagfirullah malah. Mana ke disiok apa kena? Dulu papa, ngecei, sonali bulai. Mana kalau nala ada bolamu? Oh, bulan may tagaba. Pasa tumbe bola aku. Oh iya wala, napil ngerang. Bulan matiul pa ye, asa biasa purma sampangang. Di mana kau tak muro? Ya bisa ro, tapang ke dijarin na. Armala, mangkalini ya bade. Ay bola ya punna. Iko abah, mabar yang iya boleh. Jadi ada yang negara ketawa aku. Peruka daripada digajak kau. Tapi anu nak, iro bubung pesan apa nangi malah di? Iya ba, pero bubungi pa senala. Pasabo mo to, may kabubo di away na. Aduh, tua mo iro bubung Sunap lagi dulu di nak. Kalau lupa kau nak boleh raja malah luak. Abah, ada mau ala kak? Ya sedih kalau nak selamat nol di sikap. Di tu magawa plus apa sih malah nak? Iya, terusan nih. Di tabe chat. Abi. Mak, Ih, Kolfa, tahu-tahu retemu taro. pasay mak, sebelum kumatulo kinariari. Maga tani play dole sekolah. Bapak tama sila sunaraku. Nganang tana, maga ko. Ama, no temeng aleku. Yami to mo to, panapak magatan kuali. Wai, apa di? Tak parah kau nasi. Ya, mana? Maga ko na Iya sih ada yang payah lah dong. Napadar Telinga ko. Maga. tak apa sih. Telinga ko. Lima pedih ku mah. Yo, nongo terana ye. Menikah orang perang mamur-murui. Belum ada motor mas sepeda bawa nama lihat kak. Kecil-kecil ko na pau. Yung motor mo kapalo di balo, ina kalau maliwi. Bisa ang ima dia lo mali pagali basi krohe ne pindar ka talu sabu si kilo lo na liangi ne dewe lo pamarilo kaya maka talu sabu 500 mo liangi koloko Kecil-kecil ko na pau. Yung motor di papa ko eh. Hai misamo, dia curi olam bom pun motor ke kampung eh. Beneng di kali motor eh. Dia mau jadi. Hai riari olo kon tabes tika. berarti biasa amboku ya mak tasugi Iyo tasugi. Ya tau doro bine ka. Paco cantik aku kampung eh. tapi ja ku mak agane jama amboku tasugi Pida ko stongan na ambo muriolo. Paboto tade. Tapi roal sukuru sepaganda tutu. Ko lisuwi. Lemeto no ko tutu teroye. oh ya kamu tuh mak Iyo na lemeto nya makku kon ko lor wali meto. maga mani pali amboku na larino dali na mak Jaji mani ko na pasi pongamu pacu kolok mabo tambemu. Yan kena kiyo. Yan biasa li semaja lo aku bangkung. Lo ko nagere. Pamakadan aku pamacilaka. mak pali ni pula basi sempunu ka mak sila na bebecu ka umate na dewi itu man rasa mak talu pun itu muruku mak ya keluar kira kayak nginapi itu buku iso tole itu puas lewilau sebab minau diwa nimbang Aja masih bobo apa ke tu na. Ngaru ala sukuru patoboko. Sadede ko gaga. Ingin lo jampangi ka. ya ruak dah ya ku mesti ku dia mak ditali wali wa mapau palo sa di polo ke ku mapalau aku mak
lo kok miseng? Anak cerita anak tuh, maka dan kesin raw anak-anak rulengi, marampuk sih. Di cendera lili tak rumah, Pak Beneng ini di makda. Isa suruh gak dirampok kat teman tuh, urampok kat toki mak. Kalau lo kau ni tak kime dece mak. Hai, cukup aja. Ni nana ye pada diganti tu pada melopo tu bicara na sulepa aku tu. Hai Rulang. Ai malah kau witai di entuga kepala leng sili suseloyul pak. Matan tu ni udah sih. Weh, mama cuma agak sih kena kaya kasih puas topo-topo tuh ini cepat wow. Wah, kangarin asap cerita biasa pak kampung makan dewe ambon naik bursi selingkuh abanan rinda si masarang. Weh, siri betul ya bang. Weh, lo kata ya malah bagi aku ya lo kaman deh lo kasih kampung. Weh, ya tuh ada kesinakitan itu di kampung ini lo kemana apa gitu kedong, weh abah malah. Weh mah, tahu lah nggak pakai aku lo kasih kampung masiri kayak masiri kau ini di sini siriku ya. Nama asal kasih perumahan aku pindah makan dengan keling kuat. Ya masih lo, aku pandang enteng kasih ada anak tomat kau tomat marana kayak buangnya. Pindah. Gimana itu mau apa? Kumano kau kata pemututu kakak pintu. Pak semua sekat tu jangan. Itu yang dilala dia macam apa dia lo makan ada bunga. Dia lo makan limpa pengajar tomat tua. Weh siriku. Darustang, iya me pekena arisan. Wow, alhamdulillah ya Allah. Sama kena dah lia. 500. Wow, ada naple 200. 300 iko. Dia tu lo pas aku madena tanya semu. Iya na tuik sedih ya lompu no ke arisange. Pak koloi di wajah matu. Arisaku mo sekali matu madena. Tak parisamu mana? Fatu juku ya. Ponci-ponci mu kifa ngeli tole. Nemu total 50 sabu. Supaya engkau tomatu sepidangi saka maka deh saka wasile arisani bu negari. Melihat tole. Iyo cocok senior. Tema jangan mau jarang nyari sana. Lo makan aja. Tak teri-teri dulu mu. Si sana pakenai. Dia lo cipek cek di semu. Sakala jado. Iko jenis campur urusan rumah tanggaku. Mis semua darusta doain bau puji. Sandene dede wajar karisaku. Miten uselai. Senior, uang keling moro? Uang keling saka. Nek benena dan itu makun relo furiati. Miten dia usah lampiran. Jajian itu piak makoko si wajah meni bawa terutaru. Kamu pelik tak dong nasi sebelah dah. Stang, buka dulu pelangi. Pak Komanda di cewek baru. Bukan kaki pelangi. Siapa Komanda? Pak Komanda maganda cewek lamura. Iko, mana kira ada di bawah? Matiin senior. Lepas apa Komanda ru? Hui, apis di guru kasih kan anak boleh sui. Jangan beti-beti lo kan. Jolau lokai, cabul kumatu priari. Rustang, dang dalia. Suruh pada cengeng betina bicara. Iya Pak Komandan, tak dampeng kaki si. Ni wasa we iya rona nae. Kalau cula-cula motor timunna. Agak gemumpo dia tak ni nafau. Iyo, usiri kak sedih. Pak Yorna nak kak siseng. Masa tak pelok ke gora langur. Pak Komandan, upato ngaki. Ni wasa we di urane mengurek me maki. Ni salah ni ye di lo makun rai. Lo ke gora. Hebi pa. Dalia, dako. Wah, jangan apa. Jangan terlampiri. Ya apa pengajari matu anak iye. Payah nak keling mo tak adaku. Iko. Pak, lo kan ni majalo malakai ku. Tin saka. Pak Komanda bini itu ni gandeng. Aja masalah pahang. Aye, melaproi pamajalo laken na lontun bolana. Aroi ke senior. Salah paham sih koro. Ini hamis sing saka. Ini cuma kau kemiri kejadian.
buka celengan masjid. Dituis singina. Nak dia disai pa imang, na celengan kita cedeta, na peduli yang kita jadi tamon ro. Mana sering tu pula alien malai. Nampak roka Bapak Desa. Waktu ku tama tamu krami mencelengan cedena. Napa ning kata dunia ketening. Pak Desa, teperi kak si ciceng ciyak malah dicelengangi. Tunggu kak kesi, demi Allah. Sana. Iku Pak Imang, dia pasti na aja ko. Bateng ku tak peri, doi celengan lo kumuala. Mangaje. Pak Mantri, kalau dia kesini teperi kak Pak Desa, iku teperi kak. Rugi kak kesi masuk panjang ngesoni. Digagan yang aku lo malah dicelengangi. Nah bisa kesi, wili wakan cadu sana. Dia nulit teperki ko Pak Imang. Manasani ko malay. Pangkatomita ko. Nakadu, memang umur melolo. Tapi pasti miseng majama dicenge. Wakana, cengnya kesi malah dicelengangi. Wakana. Bapak Imang, bisa ya anu majama dicenge. Tapi dia tu gagak perampol mengaku. Jadi mau to? Ya kamu siap merenung lo mewako. Dia tu gala le. Ya to na to pok cece na perampok. Ni ko hajamai. Kang ni doi masyarakat lo kumualir pada doi masigi double kill sana ko mapakro. Mado sa tono. Na chala tono tawe. Aro. Senyore. Una mo pa imai. Ba na wisala do. Ni ma play mitita ka. Mado ngateng aja ku. Na mutu slepa pangkai aku fauna ki di proses to. Tabe di. Untuk sementara di sisa macam jima aku di kampung. Jadi apa Desa? Maka lesa di warga. Iyo, sembara tu Pak Desi. Tak perlu merakai mas sembarangan. Tanya dulu, na pelamu Al-Fatihah. Udah pelamu Al-Fatihah? Bah, wah pelapa Desa. Tapi dia megagawatin itu pengopuna Pak Baur melengo. Mam sadir Pak Mantri, wati ini bawang. Aja na. Abal apa tu matu kau pesangi materawe tu wati ini tu balon baca. Tapi cerana di. Oh, atu ke sisir Pak Mantri. Aja na, liana na magalo ni ro. Mana katanya wi Pak Mantri? Cetak gondrong iya. Alhamdulillah aku iya dia lagi. Gelor Pak Desa, non gelor. Oh iya, cocok nih pelek di. Jadi nasi dingi warga. Jadi kemasuk perjalanan mengeribi matu tewe deh. Idin manci jimang. Iya, Bapak Desa. Tabe di Pak Desa, lo kabah penesai. Irosem pejam mengeribi telun kamu sedidi. Sabar aku dia agai daripada dia nuni mesigi. Masuk mana itu seleng. Cocok nih, telu. Seniore. Jangan mati saka. Bisa ni agak lo mu puya tu. Juma pe mengko ni di kampus culi lo kumaju mah. Pak baki kak sedih mitai imangi koi. Ya ruatin ini dia nanti masalah. Ya rumah tu kumah beci ketobai. Masa watin itu? Orang ketobang selalu pun itu. Mamule memang nimbe ka apa koi kedo pon di sini masigi Mapala tu ni kampung ni. La ilaha illallah malah bohi itu. Astagfirullah. Ada punya tamu puang. Ansi, buka kau jonero. Dia mau dipakai baju apa kuralina? Siap, Adisa. Apa mulu mak kowe? Dia tono di makai jam segi. Abra kombe. Bawe mana kita dampu kalau ke jama. Negalon sedih biasa kui mah. Mapak berjama aku. Wih, malah lagu-lagu rike sedih ngale. Dia di Madinah. Ni iro. Apa ke silo kumujama. Ni puang, menaji mang. Bagus kasih ni. Iko meno celengan segede. Napa jadi tepu? Mari lah bete. Iya Pak Imam. Aja mau lika Pak Imam.
Deng ali maku kosekku. Tapa nana iye deh. Iko masa kapan ia dina kamu betah? Hah? Gara-gara iko ia dicalo wargai. Padi tepukan nasi yang meno celengangi. Siku iya. Hah? Ada pengkak dengan li. Hoi. Nadi mau maku tenap ketenan di supir otoy. Ige biasa mak keteningi terminal di Malaysia. Kocenya dengan ali. Mai boleh disele Malaysia dengan li. Usale Malaysia. Pak Cona mah betah. Li suka mata naugi. Pak lo kata telinga. Tapi toko ye kampung ni tiki masabra. Lo kina leja-leja. Jadi mak kokoi. Wala amperi loku. Iga keceka. Aja masa kadingali. Kalau dia ugajang. Rusak! Salman, tolong kak. Iku Pak Imam. Mana kepake mau dilemu? Aja mau di Pak Imam. Dengan alisek kuma kokoi. Iko din mau puta aja kau. Silok rusa meno celengan habis gede. Iya, siloka. Iya. Wah! Mati nih, berusaha kan nah. Bebek Salma. Jangan kejo, gajah itu. Dengan li, telinga ke, kawali. Iya mak ke Salman, dia agak pikiri. Kalau lo kapunuh bawa kak. Dengan li, telinga ke dengan li. Dengan li, Salman jemur li, kamu ni utang tu aku. Teme meni alemu, pada ni rapi yang ku tahu ye. Pesan ni Salman dengan li, agi masuk raki, ije mana? Iya dengan li, maku koi, wang kelingannya data. Tunggu mako, itu mah benar. Iya dengan li, tongeng. Bah, nana i, pada mana yo janda, pada mana lo tu dita? Ayi, tak pakai ketin baunya. Ika maketa. Agak semua malam macai. Janda tu kono. Iya, nama tu janda kak. Tapi aku caci tu di rumah apa kero? Pada yang cantik kembali kita. Ya, caci lah. Dia tu ke juru-juru orang ni. Papa nana ini lepak kak. Mana lepak kak? Jikmi ikut. Oh iya. Iya, mak. Mak. Oh iya, mak. Mau saja sama aku. Cikgu apa saka? Udah warna marah aku tuh. Ada poin kak bos. Diuli dulu mangkel yang data. Pak Imam. Dengali. Ini Pak Imam? Iya dengali. Iko aja si mencuke-cuke makon dari kampungnya. Kau yang macai. Bisa tu perlomu. Rusa, Salman. Macam berogi. Berogi ni. Dia nak kelinga adamu anggotamu. Lebih nak kelinga adaku. Dengali. Iko kalau dia melo mak kelinga adaku. Orte tu lah somu. Jelah, lepas si Pak Imam.
Pak ku merta itu. Dia juga waktu angang. Wong kelingi pidat tak. Moto-moto ko pala. Ko imita he. Bakit lu direte? Di sana pala na. Iya, Pak, Bang. Mako ko na. Di gagawa di kecek-kecek ko. Kung kecek-kecek ko, maceka. Pak Imang, bening kita maaf gitu model tak? Stres kan? Intinya, kalau dia dapat dangi kenata di kampung ni, nalija-lija kita we. Iya, bah, tau nggak tesengi Pak Imang. Tapi mbem gertak gini ta. Terima kasih nak. Tapi mana? Aja mau bika Pak Imang, dengan Ali. Dengali, amala ba gitu na sapo? Aro lalange. Tuleng, warna matu telong muna. Pamgelola de dan retelo kong warna na. Agsi beda na. Nirwana na. Yulin ba monro. Magwe. Lokman rulina. Kalau warna ko. Agwe dia sama mulu. Jenis itu nih kayak di malah. Pedong kaku ya sih mak bicara. Pak ku nyita widi dia tuh gatot teper kak. Nyita tuh jangan mana kak. Mako memang ku pabeleng itu ya malah. Dia lo teperi. Yang keling ini malah. Ya ba, benang metode di si bola. Natanya telur nasi mak kero. Alina, percaya tatana. Apa nasu? Bajak mamulu tuh ya, jangan telur siwa mandre. Coto tahu, ponrok tahu. Hei, mbak nai. Tamas kaki ikut dilaleng. Supaya kau kamu pamgalo-galoi. Iya mak, iya bana suruh tama mas kaki. Arpa mantri agama, mesuruh to. Tambun dulu kililana, pakung kena pau dia tersinggung tutuki sanding. Iku ya agak ba. Kusirun tuh kanang bas tadi timyong ini beleswe. Bos, ceritangan nasi agak dasang mulu ke. Asih ya nemu agamu putra aku teperi. Taman pelai jelo majen nih malah. Mana kalau skim majen nih, ya tuh iko, pelai teperi ko, pelai ganti-ganti ko. Pada cing pelai celingan nanti malah. Pak aku made celingan na. Insyaallah. Mujapui. Ya tuh dia sengam mulu kan di malah. Sini nai di umak selengi di lino. Maparing raki lokari ulet jajinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ta malah kudi Makkah jaji. Aswa sining 12 Rabiul Awal. Oh, cocok simpen apa rule? Iko bajenis si mate, patani ko paring kalingay. Andri ko imala. Mak dapo dampo ka din di mala. Jemaah nga paterin na. Pak iko narapi meton ni ngilaw cari tatau. Tati mataku. Apa sepur lalu. Iya bos, tadi ini kalau kita ri, dia menggaga. Bayang kasih di mala. Inabita sementara ditampu. Nama hati bapak Ritalai Abdullah. Jadi itu Nabita malah jaji wi. Meton ni gaga kasi bapak. Oh, jadi Nabita bos. Dia nak kini itu bapak di. Dia betul lebih bepa dia pernah jaji. Sedangkan lagi jaji tuh dia pernah langsung sama kita. Jadi wesi mati ku abba. Endre bani ku dilengin oli ku pongi. Ini malah umur anasi tahun Nabita. Di salesi ditemu tuan nama pun reye ditelai Siti Aminah. Jadi bos, teh mau dilemak mana Nabita? Jadi memang aku tenangi ro anu Dewi sengen di malah. Udah masih kere-kere ku laku tu pajagru. Dia kalau ada aku pengen miseng. No bawa no baja masih imam mulu. Dia di holo ko. Ngacar mama na baja ustaz itu insyaallah. Wah, enak pikir ko 5 biela di memeton sa di soko selo talo Bisa sih telo mu. Melok ke mai. Dia cantik kita mure. Mure abura to ka soko baja na talo na. Bisa ni ibu umur malolo. Macam banget palu aku kompro di sana masuk. Sampai. Ih, dah cok deh keling sampai. Di papa iko, tak nampak ke basion Robin ini. Kita tuh. Iya ba, baju pe burak ko. Kalau orang sedang ngamuriku je deh, selokasa di bawi. Di, mure. Magis mama tadi macam Cemburu ka apa, Den?
Petaka doi rulang. Ya lagi rasai. Wah, abalah tu dia kali Pak Mantri ya lo camburi. Ni wagi makku ye. Macai ka pada sa. Pamukado arek mah diterulang. Ulo ni agak cipoi. Dia tengah ditemu harga kan. Nak kakak dulu mu tangga-tangga ko. Astagfirullah Pak Mantri. Ngabung-ngabung kak. Upale ece mi dendri Pak. Lo kami lu tulung, lo kada buras soko lo telo. Oh, mapa kero. Iko saya pada sa. Kau kado bina metaplo ka cipoi. Macai ko? Wah, Pak Mantri. Dia macai. Lo kena mu cipoi. Pak Manetumu, mureke anakmu ro. Coba si pada lo aku, mas terang lu menelom. Woi, keluargaku. Dia menegawe semule perengi lalu lintas sesudah mangkaga. Hah? Gara-gara Pak Cipo bawa pada lo ke sini. Hah? Kayak mitai. Dek, sayang kakak. Aro, puramani. Baji. Yo, coco ambo nih. Nabamu anu dewa di pucei, nu pucei rato. Ada ampun apa Pak Mantri? Tadi? Hampir hati. Dia tuh apa aku pema? Kok musa apa ceramah baca nah? Mohon rasa gitu dia mah ceramah. Ikut umuran doang. Dulai. Cekelok kang. Yo. Mau. Mau. Setelah ni Rul. Pas-pas 10. Oh iya. Arun peleu pertama tadi. Apa demo tu biasa ya, masuk persen. Oh iya. Sata. Rulang 8 telur warna-warni. Ya, next. Ya, ibu desa nak 15 telur. Sebelum telur pertama tadi ibu desa. Kalau pas sudah tak cedik usaka. Hei, jangan pasui. Engkau mau tu upal leng aku boleh-boleh. Wih, jadi asing ibu des. Ini semet tu kita mak di pedan telur mamu tu. Cata isaka ibu desa sepuli mendigaga emas bersih. Siap, senior. Senior. Halang disaka, jumlah halang di dalam itu. Siap, senior. Kelurung tu ya. Jadi pegang aja. Tolong ya. Telur itu apa ya? Kamu? Ambil ganti alat. Apa nih apa silingannya? Imala telo sewana lagi ya batu. Nah telur itu sendiri tu telur naga. Semulit cirang ulung. Saya play pada di mana telo naga. Jadi ini pun baca bonai. Isamnya tu. Suli pembeta lo yang aku dah lihat. Paya telupul si rawalingangi. Ikut Tommy. Paya 20 si rawalirangi. Hah? Sempo pa tu. Teko mali. Kau kaju panda boleh meli. Oh, sama si Wangoto. 75. Jadi kena 10 ni 5 telur musira. Selalu sewa oto. Iya dia pikir sewa no teh. Yang penting mesempulin teloy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Hikmah Maulid hari ini dibawakan oleh Mantri. Jalan tepus aku mah ceramah. Pada itu juga persiap aku. Yo, Raman nih. Kamu tuh udah. Jadi upakuli si pengeng Hikmah Maulid hari ini dibawakan oleh Bapak Haji Andi Sapo Pranowo MH SK SK Dol BA 1 2 3 4. Dengan hormat Bapak dipersilakan. Coba Pak Mantri. Mana kia nak kita Pak Imam ni? Kalian tu sebagai ku ye. Tadang pun ke Pak Desa. Pak Degri na siap. Kau lain dia siap lah besi dia. Puah, Endre nu me Pak Desa pamelemak mo. Ida cuk tak imak kena mak. Agak lupa kira tok tu. Sani nama kena lupa tahu ya lebih rabang. Jadi pekoplek Pak Desa. Kuda apa ceramah baju itu dah mulu. Mama mulu kesoy. Tadi orang suruh anak siapa ceramah. Dia agak tapi gimana Pak ceramah? Pama sama mana ki mulu esoy 20 pintu kecamatan.
Egar pacaram di singkat. Aja lo kesapa. Tabe tudah metoki peledi panapi lo kesapa pacerama. Jadi intelektual sikit memang Melampaui, caputan lo. La ilaha illallah. Dia agak cabut lo Pak Irna dia lo pindah-pindah si Pak mampak kursi lo lagi kan tu Pejuan mah mulu, jangan gak mulu ya tu Tanya pedih gorus kape. Tabe, upeletura sikit pengen. Yes, soy dari janji mamulu. Arampo ke sikit di mesiki berhubung dia tengah pacerama, jadi ditundai. Dewi semakin panah. Amal ko yun na. Lega gede ngali. Rizky mau rumah kaja. Iya nak. Pako ye batan na pikiratku. Peko bicara mulai mesti kako ye deh. Bisa gitu pa usapa ngetoki. Aja musapa kana. Lisu no. Payam ko si pako. Dengali, ini Tom itu makan mau konja si pata. Pako yam gelong seding. Terima kasih banyak nak. Syukur kak. Pak mutuk perimopi kak. Amma turu puseta. Iko nak. Mana kamu perhatikan ada kak. Dia tunggu puji-puji kak. Mago dengali kau puji ki salah gak? Salah lo kono tu nak. Dewa di bangsa ya lo mau puji. Payah macam nak. Apalagi ikola anakku. Dengali, dia sangi papoji. Dia nak kita macua, dia nak kita malolo. Ini, dia ini puji kak. Dengali. Kadang pengkak dengali, ganggu Tony. Bagaimana tugasmu? Selesai ji? Selesai ji dengali. Semua telur yang ada di masjid sudah kami sikat semuanya. Bahkan Maulid hari ini ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi terlalu ketawa. Itu batu ki. Magalau mato aku lemu ikut sepadu di. Iya dengali, parampo ke jamaah tametong. Apalagi lo dengali, tamaki masiji. Asa motoki makun rite. Sih, mata lako kita mak. Amma, pantas tadi mana teloi di masjid dengali. Ini pilih masurangi. Mau pergi lada karena nepecak kamu jadi imam. Nah dia asal selaku. Jadi betoli kana. Lebih bawa nandi. Iya ndi. Aku sih ikut mencoba sepeda. Iya, dega dengali. Iko, mana pingka? Tadang pengka dengali terlambat kak. Pak coba deh kagak. Arun tu sana nadi mesegi. Iko, matang apa pas kok? Iya, tadang pengka dengali. Dia leper ni. Aja si tangai. Pak cabulu kamu ke matu. Astagfirullah. Kalau kau baca kau ini, serah lampe kau lah. Iya dengali. Ayo dengali, mau dinilisu atau kamu perlu dijama? Jerana apa melisu? Engkau mau perlu suratku. Endi, lisu na dolo, pansapamu kumau. Dia lo dengali. Pau puji man rokoi. Kau dia melo lisu, jatuh lisu. Jina ya pelisu. Pinter ka pele tapimu. Pam kelale sedih lisu ka masra poncon tanga mana ka tuwe. Alay.
Iku sifat telu. Lokong sapara kapa desa. Pamantri. Kadu. Tira kalau koko ye. Peko-peko caramu. Menang ka dengali. Aga salana. Jadi misa salana. Tira bana lo kakoin. Andi ka wising dengali. Upasial din resida lo talo. Pang kemudian redi mesigi Jadi mi kebicaramu. Lo kunati. Oh iya dengali. Tapi engkau nak kata nana Sud pidane. Gue lo yang toka. Iku sama pidane. Ini ya bos toka. Tadang pengka dengali. Yang kata nana kita tok tagare, tato asli. Tinya. Oh iya dengali. Ibarat pernah sana Pada yang dapat bici-bici. Pak, leto tak leto tak doni tato tak dengali. Dewi lo mata tato asli. Palu apa di? Nah lo kuma dosa. Lo kunati. Aku suruh aku. Lo kunati. Tapi dengali. Kurapi itu terlo Mana ka? Mandri? De nana dengali. Pak metahui. Mapi jadi pelita. Le dengali. Nariari ka na naru. Di kapan iseng? Watong luka. Kani ko yung monriya matematiku. Kumita ka sa dito masering ngulo pupungkin. Sama aku sa nilo tak kalupa. Nala de ciwita si kampung mo. Sandena de lok kasi ka katupak pe uri. Hei! Pada pun apa ngandi? Peri-peri lada kak. Pada yang terbobos apa ceram dia ulir runtuh. Oh iya Pak Desa. Dia mau gagah. Pak Desa, tanya doi taman dan nero. Hah, tanya tundi. Ipre doi Pak Desa. Lo kama kada doi ku. Kesini tuh ya. Nanti kaji macam aku. Tapi kalau mal doi. Jadi. Al bari player di kalau mau lihat oleh sih. Ada pun dampak Pak Desa. Nama kau patah suruh kamal doi ro. Ditulih. Pak diulih cuku. Iwa pa di lekeku. Wih, kondi. Tadi ni apa kau? Cuma kencana lah mari telu. Torong ngamuki. Semoga. Iko mau tika kima pakoy, agak selata. Diga salamu dia. Tapi dengali. Bisa. Aduh. Ayo mang. Delo kau seperangi. Di tagawita. Lo macam isi. Pasang ngesen isi mau pedisin na. Mana kau pada teri? Kini tu isi mau dicabut. Patujuku ya dengali. Aja nasi mas sepatu. Sandal aja pani. Pangka mau kini paber maka aja. Tapa na iye. Mana kau kalau matroka? Dewa troki dengali. Tapi terlalu jajeku. Wah, dewa tungkai. Iya dengali dia magaga. Tak dampaknya kak. Bah, wadah pengako. Cuma boleh ke tu? Wami cuang macam mumu. Cina. Iku pamantri. Mengarahmu. Waktu mencala kak. Bapak emang ngerang. Aja semete. Kira-kira bawa kami itu kok. Udah tenekan-tenek kita pernah cakim mete. Iku kandu. Iku rendah lo mewaka. Po. Iku cedek pun kak.
Hei, maga di melo tangga kak. Pak Imam, dampung akak kong kesalaku. Kenapa kalau melo dampung? Pak meselo kumita kak. Beteku suju merelodiko. Maka dekat cenyiak kasi malah celing ames die. Nah dia betul betul pergi kak. Dia betul gak ke persibuangmu kumita kak. Dia kali. Dia segera kak. Pak macam kak. Dia rusak. Babu setimun na. Pesan matoi. Hah? Mana kah? Jero ka pa. Patalu peloro na telo. Cucu ni Salmang keracunan ni. Pasal telo tu. Kong kamu apa di lona? Nanti mau pitu. Iya dengan siap. Woi Pak Imam, ajak mi titi tu TV rumah sakit. Mana ki kalau matro kak? Pesan mate. Angkat tuku beto. Jangan itu Pak Matri. Mana boleh jangan. Aro Pak Imam, nan lagi siapa jangan? Agak naseng. Hei, tu dulu sih. Meruni kapan? Alhamdulillah merun malah. Aduh aset toh. Itu meto imba misalnya sana bulan tampurna. Geluk sama di mana? Mada dudandu. Ajugi kas ajugi kan. Sembara tu nasuruh akai. Nak keluar sudah ajugi kan? Wah, ajo yang gati ko tu. Ikut dia tak mau minta senang. Wah, lu juga yang di mana lagi? Lagi. Asik. Tangan di atas. Papa ni ye. Gusti Padua, hampir kau lo mana kamu? Lumpuh. Ambo ni mak na pura gas-gas mu teruna. Napa iya na suruh kamu joge? Iku mah keto, keto pada ngodongo. Itu ni yang bonai. Ni macam na rumah orang majaloi. Sekali ni marungi, sembarang tapi kau kengi. Iya mage si kotu. Wah. Ekonya dibolai. Sosok tengok aku dalam teling si paruka. Hai Rustang, kau sistem sapar kau. Kung kalau meliana, ayah aku si Padua balu. Aga, loko balu. Jangan kah lagi loko percuma-cuma tu di nelok malai. Lebih-lebih loko mas lira botol. Kau ya janung balu. Tolo bawa ni bensin apa cecek colo. Ya selesai dia umsar. Hei, pada cengi ku kong kemupona. Memang jadi terala tapi di topo ke luar sa. Selalu calo ke dalam bola aku. Hei, mode. Cuma lipas seniorku. Kau deh, ya tu calo ke dalam belamu. Hei, kalau misalnya ambo nih, iya jangan mega bicara. Namorin apa misalnya itu? Cukup aja mana? Seka, Rustang, gulung ke belakang. Ambo, malah kembali ke tempat. Magina, napa mutang ke di boleh? Anu lo ukutan na puang kanya ba nambo ne Elisu? Di piga gina, magwe. Oh iya puang, pe na mo tak kadus bapak na rinso. Boleh nama mulu deh, pita gagal letu di boleh? Ngerasa apa nerinso nak? Tapi mure upolo dolo bicara tak. Yaitu dia senge de bapak ni rinso. Peta dia saat nama kokoe. Kada tu tak doli maka dah bapak ni kadu. Jadi itu direke kadu ni rinso. Mapak pudaran itu. Iya puang, cocok ni nasa Rustang. Oh iya nak. Tapi tiga mana lo kero di? Tanda pode tu gama-gama gana. Lo kemak janda tu. Hei, ibu jam sembarang pau. Pang pertama keluarga tu Pak memang mak. Apalagi seruntuk talunnya tu Pak Mantri, Pak Desa, Kadu. Jadi macam mana? Apalagi dia kurma mulu tu Kurasa ni tirat telo ya janda. Kamala. Iya bos. Jangan terpernah ada mungkin na pun na. Bayar tu macam mana? Puja ada mito tematik ke. Tapi direke mure. Tamak tu akle. Ya rona pau anak tak beliau. Hei, jenis mata iko. Dia memuteri magajimu ya walangnya. Wang, usur si semihan si pelo kesapa ini, pe masalah sel ka seding.
Iya nak, Cina Surya mau selalu malah lo staf pabana. Cekati ya ama. Hei, iko deh tak gak selesai mu dia kebamu. Awal masih lu. Nih bapak aku ya. Bapak angka bongkar pasang. Iku dia gak bapak aku lisu. Malah kesipi mamaku. Kesir bapak beruku. Bansa nama teriko. Dia lisu laki mu. Allah aku pemeng. Kesir laki mu pemeng. Ya roy, keluarga di Winun dipusingi lade. Pedi bau lu. Jadi kau ya tedeng. Yang siapa kak? Kecuali di ma. Ayo di marila lagi. Pengalatal dolo. Tadi Masih mana pale dolo puang. Pelo kasur hasil pelo kasapai. Oh iya nak. Hei, iko cukup staf pabamu. malah. Iya bos. Gitu saya tapan yang mar nih cih. Kok gitu bos? Cewi. Untuk beli tunjukkan siapa ya bah. Siap dia ngali. Bos Birang, pemerungnya taumu. Iya dia ngali. Pak Imang, masuknya lo kepala Kyoto. Bibi Pak Imang ye. Lo mau teka pelepuk kok. Tapi kalau kau selama, jawab mana patut tepukku. Kau salah jawabanmu. Jadi metre maju toy. Itu jadi mana? Pikir memang no. Papu demo amat tiba-tiba itu. Iya mana kasih desa. Dia purwa bine. Patepu-tepu pamulaku. Peko ke cara mulai bedakangi tuyul makun rena tuyul urane. Aduh, sepe. Pokok cari dulu peselengangi tuyul makun rena urane. Melemah Pak Menteri. Kau mau baju makun rena tuyul berarti makun rena tu. Kau mau baju rani pernah berarti urane. Lebih ke tuyul mah bayu. Na tuyul malas lu sumahan mas lalu bawang. Pak Menteri. Mah itu tepun kati. Lepa. Gordi. Wah, enggak disebut. Bukan apa tiba-tiba Pak Imar. Gordi kati. Tabe. Boleh kita pena bari tandrai. Cocok kok. Ih, cedek kok. Ini dia ngali. Malam-malam ada patah-patah dia langi. Rumah jingi. Patah kedua aku. Berkesiaga jambar rusa. Lalenas sesosonnya. Bisa Pak Menteri. Apa cuma ini di pegang mesti jawaban. Tapi bahan itu bahan bukan jam pasti lana seseru. Paling acomo untuk biteroi. Kau ya Pak Menteri. Jadi dikendat tuh. Apa bahan jadi? Atau bercomo. Baik ke itu. Salah. Berkesagar se. Berkenang. Jauh sebenarnya gitu sih. Makan dia berkenang. Lokus ku tambah tapamu. Lebih tu apa lagi? Bos Pirang, kemaju toy. Siap deh ngali. Aja nama seleng. Dia tu apa? Patah-patah ceprepku. Kau dia mulai jawapi. Au, mana seni? Dia wana kau tu dite. Dia wana tu bindo. Siaga arang diurina Salmang. Salmang, buka saya sudah orang melanggo. Lo dibilangi. Oh, ya. Aja buka bisa situ. Dia na dimiseng ye deh. Berarti lo untuk maupun lagi Pak Imam. Iyo. Bos Pirang, belum pun ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Kamu ini jadi macam kita masuk surga. Apa itu sedikit aku? Magi tu Bos Pirang. Itu sih dengan li. Kita dong nalo. Perangi saka. Bangun di ima itu di sana. Iya, Pak Senior. Selama gitu ke Papa Desa. Kamu kena sama Nancy. Pantas ada ni lolo Bos Pirang. Engkau tu ansipe dalam langgar lele ni. Itu. Aku ikut jawab dengan pemu. Segar. Din.
Kau ingat tumben ke ibu desa. Bukan tu beceh dia kejanda melulu. Lo kemageran ini 15-an. Ulpu mana kamu kunjung sepam ulpu? Lekan pada sakai yang motor pada desa. Tak sisi lu ke Belanda. Poye, mulu kita pada sakai. Kau mbonai igu lo mewa kau ye. Bukan nama anak kita. Pokoknya kunya dia anu di selama. Sedang kaya makan datu. Kamu kira tu, pas itu lemu. Ambonai. Iya mak. Ayo malai. Iya mak. Mana kaya kau mapiang. Matanya kau jadi lo kue. Lo metok mapu naki. Di mana mata mapilai? Kamu dongo. Hai Pak Imang, cekulangan aku tuh. Tinggi kula keris itu. Dia lo ruleng. Dongo-dongo pak. Lebih ya gajang daripada dia gajang. Oh, katu. Hei, kau magus kau we. Berbetapa emang? Ruleng. Aja mau kita gemaku. Terang kaca di siriku. Pasal lebih tak runrungi. Hai maki kau wala ada segemu. Imang orang sama sekolah, berkeluarga. Udah gak biasa melalui bangkung. Maki pele. Nama kau kepada tadi tiga makan di kampungnya. Memperdiati karuleng. Masa ni tepu mana kami ni celingang. Nah, ni calo tu apa kak? Mabel kak. Jima kau kalau mau pembeta atau lo diri. Dia ni ruleng. Kau ikut tetap harga kau. Iyo. Belum mulai terbiasa sama jimang. Bos, untuk apa ima dia mak? Di semalam. Bisa ke papa ima makan ke bahan mak perarang. Hormat tak tombo. Dia ruleng. Si pedol bawa ye. Okey. Tak buka ye. Adek, tak buka adek. Untuk kaki mureh. Jadi kan pada salah situ ilak bakak tu Ambon di ranua mewaki. Pada salah toki. Iyo mureh. Ini kan mureh bini. Dan lu masih goye kau kakak. Pamapa mules dia kena cowok-cowok kak. Di sana lah bos toy. Ini ngali. Hai Pak Imam, aku kau sejageru. Kira Reni. Bangai bos, bangai. Bangai. Ya sekarang motor kue.